ہسٹری میکر بلوچی چریشی پد عباسی حدت تمام لفظاں کے پڑا بزاں رداں کے پڑا گیش دیم رئی رست مقامہ وڑیں حیالی کے سا نبی سکبتن امی زمانہ خلیل ابن احمدہ عروض زانش درگیت کو 15 بہر جوڑ کتن عباسی حد دومی دورہ ما رداں کا اما کمی کے پیسری دورہ پشت کب تگتن تا ای ردا زانش تو ازم و شعر و لفظاں کا باز دیم رئی دے بود زبان و لفظاں کے ردا ابن الحمید الصاحب بن عباد ابو بکر خوارزمی الصابی القاضی ابن شہید الفاضل ابو مطرب بن امیرہ ابن زیدون لسان الدین الخطیب و ما عربی زبان آگوتی در نوشتاں کا عربی لفظاں کے درامون پراو شاہدان کت تا ہموی زمانگا شعر و شاعری بنجا جاس نجد عراق و ایات راپی دمگتن بلے ما عراق کا بنو عباس و ماندلسا امیانی حکومت برجب و پد بغداد و قرطبہ شعری دیوان و مجلس حابات پوان بتدی دویں بنجہاں گتا 100 سال نبتگت کے 4 نیمگا شاعر رچانو ہان بتن تو شعری لفظاں کے تہا نوکیں داو درشان راو در پچ پوان تن بلے عباسی حدے میانجینا شعر و لفظاں کے تہا بازیں بدلی و گیشی ہان بتن شاعریتا ما بنگب کے آنی باروا مردما مکن کنک بتگت اما بنگب دیما ہان بتن شعر تہا کوہنے ربیدگانی کب مردما مسکرہ لیکتن بلے درباری شاعراں انگتا مردمانی دروگیں ستاو چاپلوسی و چالاکی شعر بندگ یلا ندات بلے شاعران چو بہادر بود کے جنسی بنگب ہم شعران تہارک بتن و شعر نوکیں تہارم دیماہان بتن تو نوکیں بنگپانی سرا شعر گشوکیں گیشتر شاعر اما شب گرد و آجو تویں ورنائتن کے گیشتر عجمی و ایرانیتن کہ آہنی نام مردمہ ہاوارا و شب گرد کو تکت چونیا و ایٹولیا بازیں شاعری بتے بلے شانتا سروکے نام بشارین بردت و آئی سنگت ابو نواست و امیر دا مسلم بن الولید و ابن الزہا کے نام گرک کرزن ترپل و سبکیں شاعری آوید گران و سنگینی شاعرانی مزنے کساسی استد کہ گیشتر چارب بدری چاہتن بلے آہنی گیشتر مچی من بغداد و شام آیت ہمیں ٹولیا انچیں بلند ایالیں شاعر استد کہ ہمک طبق و فکر مردم آہنی شاعری منوگرد چوشیں سنگینی شاعری دیما آگا گون ترپل و سبکیں شاعری بانداد بہار دیمک پوہان گت چامی گران و سنگینی شاعراں ابو تمام البحری ابن الرومی ابن ملقز و ابو الطبیب نام گرک کرزن عباسی حد دومی زمانہ کا ایران و خراسان دمگن کے اودا عرب و عربی زبان اثر کمبوانت فارسی لفظاں کا وطا شاہ لم جنان کو تو شاعرانی زبانہ جمیت اثر کمبوان بود اثر ہی بود کہ عربی شاعری وسطے ربید کو درشان داوے بستار جہل روان بود البا عراق کے دمگا عربی شاعری ارزش تو بستارا انگتا وطارا داشت بود تاتاریانی دستا بغداد تباہ و برباد کنک بود تاودا لفظاں کار و شاعر مصر و شام باوٹ بودن و عمودا وتی لفظاں کی دیوان و مراگاش برجانی تند چریشہ بازیں نوکیں شاعری دیمات ما شاما اما حد شاعران تہا المتنبی ابو الفراس الامدانی ابو العلالہ المہر و مصر ابن الغارز و بہاؤدین زہر شان نام گرک کرزن امی زمان کا ما عربیہ صوفیانہ شاعری دیماہان بود ما اندلسا کے امیانی حکومت شاعر و لفظاں کار کے ات کو جم بتن تائدہ شعر و لفظاں کا باز دیم رئی کت
حکومتی کے پرشت پروش آماج بھی تو ارکس پوت دیمت و اریکیاوتی پرمان گونتا حمیر و ازگارانی کرا ہنگتا لفظاں کھار و شاعرانی شرف و بستار کم نبت لفظاں کی دیوان و مجلس پیسری وڑا برجائدن اندلس شاعران تا ابن علی ابن خفاجہ ابن سعید ابن خطیب و ابن فرمان باز نام داردن رودرت کی دمگاں عراق فارس و خراسان آوا شاعراں کے نام دراورتان اتحار شریف الرازی میار الدیلمی اتغرائی عبید ابن نبات السعدی اسری الرفع و سبت التعویز یہ نام ہوارتن علاقو خانہ بہتی بغداد سرا عرش کو تو بغداد تباو تاراج بوت یک ترسو آبوشی اماشاں تو امی دورا زانشی لفظاں کی و راج دفتری ساچشتی چستویر کم ترتن البا لحتی عالماں پیشی زمانگے لفظاں کی و ازمی کار کرتانا چتو جم کد مزن مزنی کتابان تا پارستن یہ ہمایتن کہ آہاں بغداد توائی ارند مصر و شامی باوٹ گتویتن و امدا آہاں وتی زانشی و ازمی کار برچا داشتن پمیش کا احاطہ آدھے موضوعات بزاں انسائکلوپیڈیا زمانہ پوشن ترکی زمانہ کا بعضیں جنگانی صوبہ لفظاں کو زانشتے پڑا آسیں وڑیا ساچشتی کاری نویت اجدہ صدو نودو اشت عیسویہ کے نیپولین مصر سرا عرش کد اولی رندہ رودرت کو روبرکت ہو آئیے دو دمانا گون تج کا دیم پر دیمی بود نیپولین آگون وطا حالم انجینئر کارزان بے پارزان و گرانی یک مزنی ٹھولی ایک وطا ورتگت کچھ آہانی کمک کا آئیا اودا دربر جا وانک جاو کارجا پچکتن تو اولی رندہ یک چاپ جا وزاں پریسی پچکت اولی رندہ چامیدہ یک روتا کی کشت ہے آئیے درستان چاہ مستریں ازمی و زانشتی کار مصری زانشی بنجائے بنشتے ہیر کنگت یہ زانشی بنجائے چلوشت باس کتن کے چاہ جتا جتائیں زانشی و ازمی تکاں سیادیش داشت ہمیں زانشی و ازمی زانگوراں ہمک سیم آئے سراوتی زانشتی و پٹ پولانی کارکورت یک کتاب کے دروشما چاپ شنکتن زانشتو ازم دیم رئی روچ پروچ ودان بود والسید اسماعیل خشاب الشیخ حسن الاتار ابراہیم بک مرزوق الشیخ علی ابو نصر عبداللہ پاشا فکری محمد شہاب الدین عبدالقادر الجزائری الشیخ الیسی محمود سامی البارودی اسماعیل صبری پاشا وڑے شاعران نام کشت امی زمانگا ما لبنانا نکولا الترک بطرس کراتا و ناسک الیازجی ما عراق ابوالثنا الشہاب اللوسی محمود الشکری اللوسی السید ایدر المحلی ابراہیم الطباطبائی و جعفر علی وڑی شاعران نام دراورت نوزدمی کرنے میانا لبنان و شام بازیں عرب عیسائی قولان لڈے تو امریکہ بازیں شہران شتو جامنے بودتن چیزی وعدہ پاد وتی ازم و زانشتی کارش بنداد بود ای ازمی و زانشی کارانی بنداد 1913 بود تو تاولی جہانی جنگا ای ازمی و زانشی کاران باز دیم رئی بود لفظاں کی کارانی سروف جبران خلیل جبران و یہ امرنگل نومی خائل لکیمہ و ایلیا ابو معزیتن شعر و شاعری دیوان و مجلساں وتی پت پر پیت کگت روی شتی لفظاں کے سان و سر و امریکی زندگونا پہ صوبہ ادار رداں کو لچائے ردا نوک نوکیں تجربہ ادا کنک بتن الرابطہ العلمیہ والوصبہ الاندیسہ وڑے لفظاں کی کلٹیں نکتن بستوی کرنے بندہ تھا عرب دنیا یک عجبین جاورہ یاگون بچارت یک نہیں ہوگی ترکاں کوشش خود کے سرجمی عثمانیہ سلطان تاگون ترکی رنگا برجن
دومی نہیں ہوگا عربانی کوشش استد کے آہاں یلا بدیان تو بروان اولی جہانی جنگ بندات بود کیشے تھا ترکیہ جرمنی امرداری کو تو عرب گون رو برکتی زور طاقتا ام پتو اور بتن ہمیں امیتا کہ رو برکتی زور و طاقت آہاں آج بلے جنگ کے علاس بود تچوش بود کہ رو برکتی طاقتا حرب ریاست وطن ہوتا باہر بانک ہوتن تو فلسطین آرا یہودیانی دستادات عرب دنیا پل پٹت و جنگ و آشوبے دگے شوری ودی بود نو وحدے لوٹا رشت کہ چون عرب یک جاؤ اتفاق کنک بن وری آترا شاعر و لفظانکار تاکار و والکاران وطی ازمی و زانشتی سنچکار بست پمشکا ہما زمانہ کے لفظاں کا ادب الشورا والاجتماع بزاں آشوبی و امپتی لفظاں گشند ہمیں آشوب ودا کہ ہما شاعر و لفظاں کارا وتی قلم کاربست آہنتا عراق الریاوی الرصافی والقازمی مصر بارودی حافظ ابراہیم شقی محرم نسیم و ادیب اسحاق القوابی تیونس الثعلبی و محمد بیرم الخامس الجزائر عبدالحمید بن بادس لبنان باستانی شام عبد القادر مغربی و ابراہیم یازجی پرابلس نوکل و مراکش سلاوی وارتن انگتامی جو دو کوشش بوگایتن کہ دومی جہانی جنگ پادت اشتا عربان پدا ہوتی امپتانی امرداری کو تو آسو مند بودن جنگ کے علاس بود راجانی جہانی آوارین گل بزاں اقوام متحدہ کے قومانی آجوی جارجت تارواں سارتیں گننے کا شد 950 عرب ملکانی تہا آجوی سارتیں گواتے کا شان بود تو کلم و زبان سرجتگیں بندش و پابندی چستبوان بودن عربی لفظاں کے تہا ہم یک خاشوبی دوری بنا بود ہمیں دورا لفظاں کا دین روی و قنان خود بلے میں لفظاں کے تہا لاتے انچے نو کے تہار اوار کپتن کے چویشاں چدو پیسر عرب نوشتہ کارانی جندم آجناگنات مصر تہا چونائی لفظاں کے پیسری انڈال زندگی تن آہاں جہجت و انچے نوشتہ کار ودی بود کہ آہاں عربی لفظاں کے زمین آباد کت یہ تگے تہا شام و لبنان ہم پشنا کپتن لبنان تہا بیروت نام گرہ کرزید کہ اودا ورنائی نوشتہ کارا عربی لفظاں کارا دیم رہی داد حولی جہانی جنگا بگرتن دومی مزنے جہانی جنگا شعر و شاعری ہوں ردان کی لفظاں کے وڑا آشوب و امپتی دروری جوڑ بود بلے محمود سامی البارودی آکے اما گوانک جت آئیے جاکستان لبنان کوان ابراہیم الیازجی آتا شتو سر بود ایش آئیگا نے دمگا آپزو شوکیے وڑینا ہمی گوان کے سرا لبے کود آن شاعری وابی دنیا اتہا ایک میرہی جمیت نوکیں پدری چاچا وتی پیتو پیرو کی لفظاں کا نبسرت و نوشتہ کنک بندات کود شاعری اتہا نوکیں رنگ و لیکہاں سرکشت ہمیں وڑا شاعران کوہنی شراب نوکیں کنزگانی تہا مان کو تو عربی شاعری تہا نوکیں تامی ودی کت عربی لفظاں کے تہا استیں وحدہ شاعران تہا عمر ابو ریشہ الاخزل الصغیرۃ المندور علی محمود ہیلیہ ابو ماضی فرحات سید امیر موسی عبیلی صالح الطرفی مسلم النظاری عیسیٰ الطرفی عادل العیدری علی الغریبی محمد شاہ فاکر محمد امین بن تمیم عباس الطائی او کرودی نام گرہ کرزن تو شاعری اتہا نوکیں تجربہ ہم بو گئیں آزاد لچھائے تجربہ بندہ تما لبنان اگرک بود اشیا پاد مصرہ ہم ہمی تجربہ کنک بود انچوشت کے کوہنی آدھے لفظاں رو برکت و میان رودرت کے مزنے بہاری
چیرتا رہتا یا زیان بتگ آثار قدیمہ و کتباوانی ازم زانو گران کے ارچی درگیت ای آہانی چارکی ہم نگیت شرپندی چارو گوش دارو کا مرچی آترا شاعری ہے سرالا میچو بس تیم طرح ہوں یہ ردا کب چنے اگر شو میں چینل سبسکرائب لائک شیئر نہ کتا تو انشاءاللہ میا سبسکرائب لائک و شیئر بکنے وہ تکسر ایسا خاموشہ مکل بھی دیت پاکی آمد ہے میار باوٹیت ہسٹری میکر بلوچی